domaće izdanje, neopakovano, 2 do 4 igrača. Imamo 2.500. Da li neko želi ostrvo Mačaka? 2 do 4 igrača na srcu. 2.000. Da li imamo 2.700? 2.700. Da li imamo 3.000? 3.000. Da li imamo 3.200? 3.200. Da li imamo 3.400? 3.200 prvi put. 3.200 drugi put. Prodato za 3.000. Joseph Golian, ne znam da li igra, 1 do 4 igrača, na engleskom, 2.500 početna cena. Da li imamo 2.500? Imamo 2.500, da li imamo 2.700? 2.700, da li imamo 2.900? 2.900, da li imamo 3.000? 3.000, da li imamo 3.200? 3.000 prvi put. 3.200, da li imamo 3.400? 3.200 prvi put. 3.400, da li imamo 3.600? 3.400 prvi put. 3.400 drugi put. 3.600, da li imamo 3.800? 3.600 prvi put. 3.600 drugi put. 3.800, da li imamo 4.000? Joseph Golian, 3.800 trenutna cena. 4.000, da li imamo 4.200? 4.000 prvi put, 4.000 drugi put, prodato za 4.000. Igrača, zabavna igra, drafting na određeni način, početna cena, 1.000 dinara. Da li imamo 1.000 dinara? Imamo 1.000 dinara. Da li imamo 1.100, 200, 1.200, da li imamo 1.400, 1.400, da li imamo 1.600, 1.400 prvi put, 1.400 drugi put, 1.600. Da li imamo 1.800? 1.800, da li imamo 2.000? 1.800 prvi put, 1.800 drugi put, prodato za 1.800. Castles of Mad Woodley sa Expansion Secrets, početna cena 4.000. Da li imamo 4.000 za Castles of Mad Woodley sa Expansion? 1 do 4 igrača. Imamo 4.000, da li imamo 4.200? 4.000 prvi put, 4.200, da li imamo 4.400? 4.200 prvi put, 4.200 drugi put, 4.400, da li imamo 4.600? 4.400 prvi put, 4.400 drugi put, prodato za 4.400. Mike, Pusher Lux popao tablom za 2 do 5 igrača. Početna cena 200 dinara. Da li imamo 200 dinara? 200. Da li imamo 300? Da li imamo 400? Da li imamo 500? Da li imamo 600? Da li imamo 700? Da li imamo 800? Da li imamo 900? 800 prvi put, 800 drugi put, prodato za 800 dinara. Rolf Junior, junior igra domaćeg dizajnera Milana Živkovića, početna cena 400 dinara. Da li imamo 400 dinara? Solo igra, je u pitanju. Prvi put 400, da li imamo 600? 400 prvi put, 400 drugi put, prodato za 400 dinara. Hanabi,
poznata kooperativna igra sa 2 do 5 igrača. Slivovana. Kanabi. Izvinjam se, Kanabi. Možda nema se dera. Početna cena 500 dinara. Da li imamo 500 dinara za Kanabi? 500 dinara. Da li imamo 600? 500 dinara prvi put, 500 dinara drugi put, 600. Da li imamo 700 dinara? 700. Da li imamo 800 dinara? 700 prvi put, 700 drugi put, prodato za 700 dinara. Nisam siguran šta je, ali za 1 do 2 igrača je igra, jako lepo izgleda. Početna cena 1000 dinara. Da li imamo 1000 dinara? 1000 dinara. 1000 dinara. Da li imamo 1200? 1000 dinara prvi put. 1200. Da li imamo 1400? 1400. Da li imamo 1600? 1400 prvi put. 1600. Da li imamo 1800? 1800. Da li imamo 2000? Da li imamo 2200? 2200. Da li imamo 2400? 2200 prvi put. 2200 drugi put. Prodato za 2200. Broj 9. Vrlo zanimljiv bidding game korejskih dizajnera, 2 do 4 igrača, početna cena 500 dinara. Da li imamo 500 dinara? 500. Da li imamo 700? 700. Da li imamo 900? 900. Da li imamo 1000? 1000. Da li imamo 1200? 1200. Da li imamo 1400? 1400. Da li imamo 1600? 1400 prvi put. 1600. Da li imamo 1800? 1800. Da li imamo 2000? 1800 prvi put. 1800 drugi put. Prodato za 1800. Jako dobra Euro igra za 1 do 4 igrača. Početna cena 3000. Da li imamo 3000? Da li imamo 3200? 3000 prvi put. 3000 drugi put. Prodato za 3000. Sherlock. Deduction game za 2 do 4 igrača na poljskom. Pravila mogu da se nađe na internetu, igra je jezički nezavisna, početna cena 100 dinara. Da li imamo 100 dinara za Sherlock? Igra se zove Sherlock 16 ili 16 Sherlock 13 na engleskom. Da li imamo 100 dinara? 100. Da li imamo 200? 200. Da li imamo 300? 300. Da li imamo 400? 300 dinara 400. Da li imamo 500? 500. Da li imamo 600? 600. Da li imamo 700? 600 dinara prvi put. 600 dinara drugi put. Prodato za 600 dinara. Trinsu Tukana, Flip and Right, skoro simpatičan, u celofanu, nova igra, početna cena 1000 dinara. Da li imamo 1000 dinara za 30 strana? 1000. Da li imamo 1200? 1200. Da li imamo 1400? 1200 prvi put. 1200 drugi put, prodato za 1200 dinara. Pete the Kraken, 5 do 11 igrača, Hidden Roll igra, piratska, početna cena 4000 dinara. Da li imamo 4000? Da li imamo 4200? 4200. Da li imamo 4400? Da li imamo 4600? 4400 prvi put. 4600. Da li imamo 4800? Da li imamo 5000? 4800 prvi put. 4800 drugi put. 5000. Da li imamo 5200? Da li imamo 5400? 5200 prvi put. 5200 drugi put, prodato za 5200. Kane na engleskom i francuskom, 2 za 2 igrača u celofanu, djelo je kao strateška igra. Počela cena 1000 dinara. Da li imamo 1000 dinara za Kane? 1000. Da li imamo 1200? 1200, da li imamo 1400? 1200 prvi put. 1200 drugi put. 1400, da li imamo 1600? 1600, da li imamo 1800? 1800, da li imamo 2000? 2000, da li imamo 2200? 2000 prvi put.
Drugi put prodato za 2000. Tiki. 3 do 6 igrača, igra u kojoj pokušavate da privučete mačke u vaše dvorište. 500 dinara početna cena, ima gomilu plaćenih mačaka. 500 dinara, 500, da li imamo 600 dinara? 600, da li imamo 700 dinara? 700, da li imamo 800? 800, da li imamo 1000? 1000, da li imamo 1200? 1000 dinara prvi put, 1000 dinara drugi put, prodato za 1000 dinara. Basen Stop. Poznata igra Saši, dizajnera iz Japana, vrlo simpatična za 2 do 4 igrača. Početna cena 200 dinara. Da li imamo 400, 400, da li imamo 600, 600, da li imamo 800, 800, da li imamo 1000, 800 dinara prvi put, 1000, da li imamo 1200, 1000 dinara prvi put, 1000 dinara drugi put, prodato za 1000 dinara. Imamo Chronicles of Crime na engleskom, jedna je na engleskom, jedna je na srpskom. Imamo dve verzije igre, tako da ako se... Imamo prvo verzija na engleskom sa ekspanzijom, početna cena 3500 dinara, a onda ćemo imati nova na srpskom za 1500 dinara, početna cena. Tako da, sa ekspanzijom za 3500 dinara. Da li neko želi Chronicles of Crime sa ekspanzijom? Prvi put, drugi put. Dobro. Da li neko želi za 1500 dinara? Da li imamo 1700? 1500 prvi put, 1500 drugi put, prodato za 1500. Pictures. Na engleskom. Nije bitno, pošto je Pictures, ali 2 do 8 igrača. Početna cena 500 dinara. Da li imamo 500, da li imamo 600, 600, imamo 1000, da li imamo 1200, 1200, da li imamo 1400, 1400, da li imamo 1600, 1400 prvi put, 1400 drugi put, prodato za 1400. Pax of Quedlinburg na engleskom sa ekspanzijom. Ličis. Početna cena početna cena 1500 dinara. Da li imamo 1500? Izvinjam se. Da li imamo 1500 dinara za kvaks? 1500. Da li imamo 1700? 1700. Da li imamo 2000? 2000. Da li imamo 2200? 2200. Da li imamo 2400? 2200 prvi put, 2200 drugi put, 2400. Da li imamo 2600? 2600. Da li imamo 2800? 2600 prvi put, 2600 drugi put, prodato za 2600. Šerif od Nottinghama na srpskom 2500 početna cena u celofanu. Imamo 2500. Da li imamo 2700? 2700. Da li imamo 2900? 2900. Da li imamo 3000? 3000. Da li imamo 3200? 3200. Da li imamo 3400? 3400. Da li imamo 3600? 3600. Da li imamo 3800? 3600 prvi put? 3800. Da li imamo 4000? 4000. Da li imamo 4200? 4000 prvi put, 4000 drugi put, prodato za 4000. Kingdom, drafting igra za 2 igrača, na engleskom početna cena. Da li imamo 700? 700. Da li imamo 900? 900. Da li imamo 1000? 1000. Da li imamo 1200? 1200, da li imamo 1400, 1400, da li imamo 1600, 1400 dinara prvi put, 1400 dinara drugi put, 1600, da li imamo 1800, 1600 prvi put, 1600 drugi put, prodato za 1600 dinara. 2 do 4 igrača, početna cena 500 dinara. 500, da li imamo 700, 700, da li imamo 900, 900, da li imamo 1000, 1000, da li imamo 1200, 1200, da li imamo 1400, 1400, da li imamo 1600, 1800, da li imamo 2000, 2200,
2400. Далі йому ближче, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4, 4200, 4400, 4600, 4800, 4800 prvi put, 4800 drugi put, probajte za 4800. Trevor Rivers, 2 do 4 igrača, vrlo lepa igra. Ne znam kakva je, početna cijena 2000. Da li imam 2000 za Trevor Rivers? Imam 2200. 2000 prvi put, 2000 drugi put, 2200. Da li imam 2400? 2400, da li imam 2600? 2400 prvi put, 2600, da li imam 2800? 2800, da li imam 3000? 3000, da li imam 3200? 3000 prvi put, 3000 drugi put, probajte za 3000. Command. Ovo je, ja bih rekao, kolektor stvar. To su dodatne figure i dodatne pravila za D&D board game-ove. Imamo 4 komada, a počet ćemo sa jednim, pa ćemo da vidimo kako idemo. Tyranny of Goblins, početna cena 6500. Da li imamo 6500? Da li imamo 6800? 6,5 prvi put, 6,5 drugi put, probajte za 6,5 hiljada. Sad, zamolio bi gospodina jedna. 6,5 hiljada je jedna kutija, ima 4. Da li ste možda zainteresovani za ostale ili... Jedna. Dobro. Da li ima još nekoga koji je zainteresovan za Dungeon Command? Posle ćemo, gospodin koji kupio Dungeon Command će posle da odabere šta će da uzme. Sierra West. 1 do 4 igrača. 1500 početna cena. Da li imamo 1500 dinara za Sierra West? Imamo 1500, da li imamo 1700? 1700, da li imamo 1900? 1700 prvi put, 1700 drugi put, probajte za 1700 dinara. Footprints u celofanu, 1 do 6 igrača. Početna cena 1000 dinara. Da li imamo 1000 dinara? Ne? Ne bih znao. Možda neko drugi zna, ali... Da li imamo 1000 dinara za Footprints? Prvi put 1000. Da li imamo 1200? 1200. Da li imamo 1400? 1200 prvi put, 1400, da li imamo 1600? 1400 prvi put, 1400 drugi put, probajte za 1400. Poznat igra domaćih dizajnera, počet cena 1000 dinara, 3 do 6 igrača, da li imamo 1000 dinara za overtime? Prvi put, drugi put, overtime ostaje. Rival Cities, za 2 igrača igra, početna cena 1000 dinara. Da li imamo 1000 dinara za Rival Cities? 1000. Da li imamo 1200? 1000 dinara prvi put, 1200. Da li imamo 1400? 1400. Da li imamo 1600? 1600 prvi put, 1400 drugi put, prodate za 1400 dinara. Fire in the Hall. 4 igrača, Dexterity Game, u kome se ubacuju kuglice u ovaj brod na sklapanje. Početna cena 1000 dinara. Da li imamo 1000, da li imamo 1200, 1200, da li imamo 1400, 1400, da li imamo 1600, 1600, da li imamo 1700, 1700, da li imamo 1900, 1700, 1900, da li imamo 2000, da li imamo 2200, 2200, da li imamo 2400, 2400, da li imamo 2600, 2600, da li imamo 2800, da li imamo 3000, 3000, da li imamo 3200, 3200, da li imamo 3400, 3200 prvi put, 3200 drugi put, prodate za 3200.
Ford Cardija. Kartična igra, 2 igrača. Počna cena 600 dinara. Da li imamo 600 dinara za Duel of Cardija? 600. Da li imamo 800? 600 dinara prvi put. 800. Da li imamo 1000? 800 prvi put. 800 drugi put. Prodato za 800 dinara. Root. Početna cena 2000 za 2 do 4 igrača, ili 3 do 4. 2 do 4 igrača. Slivovan. 2000, da li ima 2200, 2200, da li ima 2400, 2400, da li ima 2600, 2600, da li ima 2800, 2800, 3000, da li 3200, da li 3400, 3600, 3800, 4200, 4600, 4800, da li imamo 5000, 4800 prvi put, 4800 drugi put, 5000, da li imamo 5200, 5000 prvi put, 5000 drugi put, prodato za 5000. Cellar Drift, pull and right igra gde radite kockice i onda upisujete stvari, nije mnogo igrana, 1 do 5 igrača. Početna cena 1000 dinara. 1000, da li imamo 1200? 1000 dinara prvi put, 1200, da li imamo 1400, 1400, da li imamo 1600, 1400 prvi put, 1400 drugi put, prodato za 1400 dinara. Pardon, početna cena 2000. Da li imamo 2000 za letu? 2000, da li imamo 2200? 2200, da li imamo 2400? 2200 prvi put, 2200 drugi put, prodato za 2200. Remember our time. Opet Saši i Saši. 1000 dinara početna cena. 1000 dinara, da li imamo 1200? 1200, da li imamo 1400? 1200 prvi put, 1400, da li imamo 1600? 1400 prvi put, 1400 drugi put, prodato za 1400. Politics, Candidogs and Politikets, korejska igra o politici između Mačeta i Kučića, početna cena 100 dinara, 100 dinara, da li imamo 200, 200, da li imamo 300, 300, da li imamo 400, 400, da li imamo 500, 500, da li imamo 600, 600, da li imamo 700, 600 dinara, 700, da li imamo 800, 800, da li imamo 900, 800 prvi put, 800 drugi put, prodato za 800 dinara, nema potrebe da podržite sami sebi cenu. Origins. Deluje kao neka civilizacija, nisam siguran. 1 do 4 igrača, početna cena 4000. Da li imamo 4000 za Origins? 4000 prvi put, drugi put, ostaje. RoleQuest. Role-playing igra u kojoj dobijate razne zadatke i treba roleplayati zajedno. 3 do 6 igrača, početna cena 100 dinara, da li imamo 100 dinara za RoleQuest? 100, da li imamo 200, 200, da li imamo 300, 300, da li imamo 400, 400, da li imamo 500, 500, da li imamo 600, 600, da li imamo 700, 700, da li imamo 800, 700 dinara prvi put, 700 dinara drugi put, prodato za 700 dinara. Words. Stara igra, fale pravila, ima gomilu figurica. Za 2 igrača, lepe su figure, lepe su karte, figure su sastavljene. Početna cena je 1000 dinara. Da li imamo 1000 dinara 1000, da li imamo 1200? 1000 dinara prvi put, 1200, da li imamo 1400? 1200 prvi put, 1200 drugi put, 1400, da li imamo 1600? 1600, da li imamo 1800? 1600 prvi put, 1600 drugi put, prodato za 1600. Igra Atlantis Rising. 1 do 7 igrača, početna cena 4000. Da li imamo 4000 za Atlantis Rising? Prvi put, drugi put, ostaje. Beyond Horizon. Početna cena 1500 dinara, 2 do 4 igrača. 1500, da li imamo 1600, 1600, da li imamo 1800, 1800, da li imamo 2000, 1800 prvi put, 1800 drugi put, prodato za 1800. 2000, da li imamo 2200,
2200, da li imamo 2400, da li imamo 2600, 2600, da li imamo 2800, 2600 prvi put, 2600 drugi put, 2800, da li imamo 3000, 2800 prvi put, 2800 drugi put, prodato za 2800. Unbroken, solo igra sa burnom istorijom, početna cena 200 dinara. Da li imamo 200 dinara za Unbroken? 200. Da li imamo 400? 400. Da li imamo 600? 600. Da li imamo 800? 800. Da li imamo 1000? 800 dinara prvi put, 800 dinara drugi put, prodato za 800 dinara. Početna cena 3000 dinara. Da li imamo 3000 za Meeple Circus? Prvi put, drugi put, ostaje. Eldorado na nemačkom, jezički je nezavisna, može relativno lako se igra. Pesma na Eldorado. A? Nije jezički. Nije jezički. Nije baš ne. Može da se igra, a nije baš jezički nezavisna. 500 dinara početna cena. Da li imamo 500? A? Da li imamo 500? Da li imamo 600? 500 prvi put, 600. Da li imamo 700? 700. Da li imamo 800? 800. Da li imamo 900? 900. Da li imamo 1000? 900 dinara prvi put, 900 dinara drugi, 1000. Da li imamo 1200? 1000 prvi put, 1000 drugi put, prodato za 1000. Era, Bruno Fiaduti, 3 do 6 igrača, semi-kooperativna igra, početna cena 200 dinara. Da li imamo 200? Da li imamo 400? 400. Da li imamo 600? 600. Da li imamo 800? 600 dinara prvi put, 600 dinara drugi put, prodato za 600 dinara. Thief of Time. Ne, Thief's Fortune, izvinjavam se. 2500 početna cena, 1 do 4 igrača. Da li imamo 2500 za Thief's Fortune? Ne? Dobro. Thief's Fortune 2500. Dobro. Defenders of the Wild. Jako lepa igra, kooperativna. Za 1 do 4 igrača. Početna cena 2000. Da li imamo 2002? Da li imamo 2200? Da li imamo 2400? 2400? Da li imamo 2600? 2600? Da li imamo 2800? 2600 prvi put. 2800. Da li imamo 3000? 3000. Da li imamo 3200? 3000 prvi put. 3000 drugi put. Prodato za 3000. Epic Kingdoms. Prvo izdanje. 2 do 5 igrača, početna cena 200 dinara. Da li imamo 200? Da li imamo 400? 400? Da li imamo 600? 600? Da li imamo 800? 800? Da li imamo 1000? 1000? Da li imamo 1200? 1200? Da li imamo 1400? 1200 prvi put, 1400? Da li imamo 600? 1600? 1400 prvi put, 1400 drugi put, prodato za 1400. Svoj papir. Na srpskom 300 dinara početna cena. Da li imamo 300? Da li imamo 400? 400, da li imamo 500, 500, da li imamo 600, 600, da li imamo 700, 700, da li imamo 800, 800, da li imamo 900, 900, da li imamo 1000, 1000, da li imamo 1200, 1000 dinara prvi put, 1200, da li imamo 1400, 1400, da li imamo 1600, 1400 dinara prvi put, 1400 dinara drugi put, prodato za 1400 dinara. Imamo 7, korejska igra, 1 do 4 igrača, tile placement, početna cena 1000 dinara. Da li imamo 1000 dinara za Realm 7? 1000. Da li imamo 1200? 1000 dinara prvi put, 1200. Da li imamo 1400? 1200 prvi put, 1200 drugi put, prodato za 1200. Pax. 1 do 4 igrača, starija igra u pitanju, početna cena 100 dinara. Da li imamo 100 dinara za Pax 100? Da li imamo 200? 200. Da li imamo 300? 300, da li imamo 400? 400, da li imamo 500? 400 dinara prvi put, 500, da li imamo 600? 600, da li imamo 700? 600 dinara prvi put, 600 dinara drugi put, 700, da li imamo 800? 800, da li imamo 900? 800 dinara prvi put, 800 dinara drugi put, prodato za 800 dinara. Euforija.
Euforija sa ekspanzijom, 2 do 6 igrača, jedna od prvih igrača 100 maja, ne prva, 5000 početna cena. Da li imamo 5000 za Euforiju? Prvi put, drugi put, ostaje. Terakota Army, u celofanu, 2 do 4 igrača, početna cena 3000. Da li imamo 3000 za Terakota Army? 3000. Nema niko, ostaje za sada. Dexterity igra sa nekim mekanim stvarima. Pazizi. Početna cena 700 dinara, da li imamo 700, da li imamo 800 dinara za Svazis, 800, da li imamo 900 dinara, 800 prvi put, 800 drugi put, prodato za 800 dinara, 900, da li imamo 1000, 900 prvi put, 1000, da li imamo 1200, 1000 prvi put, 1000 drugi put, prodato za 1000 dinara. Aztek, 3 do 6 igrača, početna cena 400 dinara. Da li imamo 400? Da li imamo 600? 600, da li imamo 800? Da li imamo 1000? 800 dinara prvi put, 800 dinara drugi put. Prodato za 800 dinara. Znači ima to. Aqua Roll, solo igra domaćeg dizajnera Živkovića, početna cena 600 dinara, a sa Aqua Roll sa 2 ekspanzije. Da li imamo 600 dinara za Aqua Roll? Prvi put imamo 600, da li imamo 800? 600 prvi put, 600, 800, da li imamo 1000? Aqua Roll. 800 prvi put, 800 drugi put, prodate za 800. Da li imamo 1200? 1000 prvi put, 1000 drugi put, prodate za 1000 dinara. Tino Saka, najnovija igra u serijalu Walking In, 2 do 4 igrača. Walking in Osaka. 1 do 4 igrača, početna cena 1000 dinara. Da li imamo 1000 dinara za Walking In Osaka? Prvi put 1000, da li imamo 1200? 1000 prvi put, 1000 drugi put, prodato za 1000 dinara. Izgubljene ruševine Arnaka na srpskom u celofanu. Ima neki problem. 2000 dinara početna cena. Imamo 2000. Da li imamo 2200? 2200. Imamo 3000. Da li imamo 3200? 3200. 3500. Da li imamo 3700? 3700. Da li imamo 3900? 3700. 3900. Da li imamo 4000? 4. Da li imamo 4200? 4200, da li imamo 4400? 4400, da li imamo 4600? Da li imamo 4800? 4600 prvi put, 4800, da li imamo 5000? 4800 prvi put, 4800 drugi, 5000, da li imamo 5200? 5000 prvi put, 5000 drugi put, prodato za 5000. Wonders na srpskom, hrvatskom i slovenačkom. 3000 početna cena. Da li imamo 3000? Da li imamo 3200? 3200? Da li imamo 3400? 3400? Da li imamo 3600? 3400 prvi put. Da? Cool play. 3600 je bilo poslednje. Da li imamo 3800? Da li imamo 4000? 3800 prvi put. 3800 drugi put, prodato za 3800. Team Up. 1 do 4 igrača, početna cena 1000. Da li imamo 1200? 1200, da li imamo 1400, 1400, da li imamo 1600? 1600, da li imamo 1800, da li imamo 2000? 1800 prvi put, 1800 drugi put, prodato za 1800. Arena Maximus. Racing igra za
2 do 5 igrača u dosta lošem stanju, kutija je bušna, unutra ima svega što bi trebalo da bude, početna cena 50 dinara. Da li imamo 50 dinara? 50, da li imamo 100? 100, da li imamo 200? 200, da li imamo 300? 300, da li imamo 400? 400, da li imamo 500? 400 dinara prvi put, 400 dinara drugi put, prodato za 400 dinara. Handljeno zid, igranje, trebalo bi ima dosta papira unutra, ali možemo pokazati ako nekoga interesuje, da su zakupani. Počna cena 3.500 dinara, da li ima 3.500 za handljeno zid? To je 1 do 4 igrača, flip and right, to jest and right definitivno. 3.500 prvi put, drugi 3.5, da li imamo 3.600? 3.5 prvi put, 3.5 drugi put, prodato za 3.5. Die Baumeister na nemačkom igra, jezički nezavisna, grade se neke zgrade, počne cena 100 dinara, da li imamo 100, da li imamo 200 dinara, 200, da li imamo 300, 300, da li imamo 400, 300 dinara prvi put, 400, da li imamo 500 dinara, 500 dinara, da li imamo 600 dinara, 500 dinara prvi put, 500 dinara drugi put, prodato za 500 dinara. Bang, the bullet, na engleskom, vjerojatno italijanskom, počne cena 1.500 dinara, da li imamo 1.500 s bang, 1.500, da li imamo 1.700, 1.700, da li imamo 1.900, 1.900, da li imamo 2.000, 2.000, da li imamo 2.200, 2.000, prvi put 2.200, da li imamo 2.400, 2.400, da li imamo 2.600, 2.600, da li imamo 2.800, 2.800, da li imamo 3.000, 2.800 prvi put, 2.800 drugi put, 3.000, da li imamo 3.200, 3.000 prvi put, 3.000 drugi put, prodato za 3.000. It's chosen. Judo igra, relativno stara, dosta ispred svog vremena, ali za 1 do 4 igrača, počna cena 1.500 dinara, da li imamo 1.500, da li imamo 1.700, 1.500 prvi put, 1.500 drugi put, prodato za 1.500 dinara. Deckscape, Heist in Venice, 1 do 6 igrača, Escape game igra. Heist in Venice, 500, da li imamo 600, 600, da li imamo 700, 600 dinara prvi put, 600 dinara drugi put, prodato za 600 dinara. Adventure Games, Discover the Story, 1 do 4 igrača. Početna cena 500 dinara, da li imamo 500 dinara za 500 prvi put, 500, da li imamo 600, Monochromint, 600, da li imamo 700, 600 prvi put, 600 drugi put, prodato za 700, da li imamo 800, da li imamo 900, 900, da li imamo 1000, 1000, da li imamo 1200, da li imamo 1400, 1200 prvi put, 1200 drugi put, prodato za 1200. Kakerlaken Super, vrlo čudna igra za, vrlo čudna ali zabavna igra za neki broj igrača koji ne piše nigde na kutiji, 2 do 6. Počna cena 100 dinara, da li imamo 100 dinara za Super, 100, da li imamo 200, 200, da li imamo 300, 300, da li imamo 400, 400, da li imamo 500, 500, da li imamo 600, 600, da li imamo 700, 700, da li imamo 800, 700 prvi put, 700 drugi put, 800, da li imamo 900, 800 prvi put, 800 drugi put, prodato za 800 dinara. ISO, vrlo čudna igra perspektive, tile placement za 1 do 3 igrača, početna cena 100 dinara, da li imamo 100 dinara, 100, da li imamo 200, 200, da li imamo 300, 300, da li imamo 400, 400, da li imamo 500, 500, da li imamo 600,
500 prvi put, 500 drugi put, 600, da li imamo 700? 600 prvi put, 600 drugi put, prodato za 600 dinara. Mainscape, Labyrinth, solo igra, 100 dinara početna cena, da li imamo 100, da li imamo 200, 200, da li imamo 300, 300, da li imamo 400, 300 dinara prvi put, 300 dinara drugi put, 400, da li imamo 500, 400 dinara prvi put, 400 dinara drugi put, prodato za 400 dinara. Babel, jezička igra za 2 do 5 igrača u kojoj se pravi svoj jezik, počne cena 500 dinara. Da li imamo 500 dinara za Babel? 500, da li imamo 600 dinara? 500 prvi put, 600, da li imamo 700 dinara? 600 prvi put, 600 drugi put, prodato za 600 za Majmar, vrlo interesantno. Mary, solo igra, puzzle, početna cena 100 dinara. 100 dinara, da li imamo 200? 100 dinara prvi put, 100 dinara drugi put, prodato za 100 dinara. Railroading žuti, početna cena 500 dinara, od Roll and Write igra. 500, da li imamo 600 dinara? 500 prvi put, 600, da li imamo 700 dinara? 700, da li imamo 800? 700 prvi put, 700 drugi put, prodato za 700 dinara. Mala Zebra. Flip and Write igra. $500 dinara početna cena, da li imamo 500 za zebru? Prvi put, drugi put, ostaje. Mistikana, 200 dinara početna cena. Trick taking, mali, 200 dinara, da li imamo 300 dinara? 200 prvi put, 200 drugi put, prodato za 200 dinara. Ej, imaš... 300, da li imamo 400? 300 prvi put, 300 drugi put, prodato za 300 dinara. Noir, jako lepa deduction igra. U različitom broju igrača za 2 do 4, ali ima više varijante. 300 dinara početna cena. Da li 300, da li imamo 400, 400, da li imamo 500, 500, da li imamo 600, 600, da li imamo 700, 700, da li imamo 800, 700 prvi put, 700 drugi put, prodato za 700 dinara. Flip and Write sa markerima vrlo lep, fali nekoliko karata, ali nije mi krivo. Zbog toga počna cena 50 dinara. Da li imamo 50 dinara? 50, da li imamo 100? 50 prvi put, 50 drugi put, prodato sa 50 dinara za gospodinu nas. Uno, mini verzija, i cena je početna 50 dinara, mini cena. 50, da li imamo 100 dinara? 100, da li imamo 200? 200, da li imamo 300? 300, da li imamo 400? 400, da li imamo 500? 400 dinara prvi 500, da li imamo 600? 500 dinara prvi put, 500 dinara drugi put, prodato za 500 dinara. CGT. Igra godine, domaća. Deluxe izdanje, Linen Finish, odštampano je 15 komada, većina su podeljene, početna cena je 2000 dinara. Da li imamo 2000 dinara za CGT? 2000. Da li imamo 2200? 2200. Da li imamo 2400? 2200 prvi put, 2200 drugi put, prodato za 2200. Katan s ekspanzijom. Ekspanzija je gusari na, ja bih rekao, sad ćemo da imamo u tom jeziku, srpskom. Ekspanzija je na srpskom, sad ćemo da vidimo, Meksiko izdanje. Ovo je igruljub, ima srpski. Početna cena 6000, da li hoće neko Katan za ekspanzijom sa 6000?
Prvi put, drugi put ostaje. To nam se čini da je to, nemamo više igara, tako da hvala ljudi. Molim da stanite u red i polako počete da dolazite u igre, pa ćemo da vam uzmemo pare.